Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset, teserye tayo ita alawas, anapauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakita akasarsarita na ka ni Carlo nga anak ti Balo. Uwan tatang. Oy, alis Itapay laeng. Ibagat, ajak kayat nga daton ken kaday di Carlo. Ni tatang man. Anya ka dito saan nyo apangayakan ka ni Carlo. Nataar, ka nasingpat jay tao. Mabsog na ka nga ro, ti kinataer na, ken kinasingpet na, Saan matasadot ni Carlo, tatang? basta, tungpalan ti kayat ko. Awan maganap mo iti day di klase ti tao. Awan ti nasayat a masakbayam kunak manay. Saan ko atarigagayan ti bumaknang, tatang? Ti kayat ko, naragsakak to iti sidong ti mapilit akat ako na iti biyag. Ulitek aalis, di naksukiran. Ti pagsaya atam tikit kitaek. Jak kayat nga agrigat kanto iti biyag. Pudno ka di tinasaon ni tatang mo, nga agar-aram kan ka da di Carlo. Kagurayo ka din ni Carlo, nanang. Agpada kayo ka di ka ni tatang. Awan basol na tapnuguraak. Adamot karbangan na nga agayat, anak. Kasta kumati kapanunutan ni tatang. Apay nga iso ti agpili iti para kanya. Napintas ka ngamin. Ti kayak na kat makiasawa ka iti baknang. Nga uray saan ko nga ay ayatan? Saan ang naragsak ti agasawa? No awan ayat iti nagbautanda. Saan ka di, nanang? Dahil tati saan ang makita ni tatang mo. Di na ngamin kaya amarigrig at agbalin nga asawa. Jakmat kayat ti makiasawa. No saan ko nga ay ayatan ti lalaki, nanang? No kasta, ay ayatom ni Carlo. Nabiit na pa'y dito lugar tayo. Nagsublilaan ti inana dito'y, idinatay ti asawa na, nga ama ni Carlo. Agpay sa ti kunada. Abulag ka nun ni ayat, nanang. Bro, damang kong adda ka no sabsabungan dito. Pudno ka di? Wen bro, nagpintas abalasan. Ngam dandanita yun umintra iti barko, bro. Mapantayo iti sabali apagilya. Ay tangarot ken. Sapay masakol a single party agdadamo ka nga agtrabaho iti barko. Day ti paglintengan ijayan ko. Isu ang masapol a single ka, saka tumapog iti barko. Masapol ang mapasumbat ko ni Alice. Sakbay, nga uitrak iti barko. Amangan no da makaunamang pasumbat ng tuana. Dumapasungbat mo, masapol a kasaritam nga urayin na, nga agawid ka. Manipod sa bali apagilyan. Kapilitan na kasta, bro. Amo na ka di, kan tidadakkel na, adandanikan sumakay iti barko. Jack imbagbaga. Umay maninday di nga anak ni Norma. Ibaga masaanin nga umay dito'y balaya. Narigat nga't no bastos ti umay sumarongkar kanya, tatang. Paayam nga minan na, tapno saanin nga umay. Jak kayat day di tao. Anya ka diti saan nyo akayat kan ko, ana? Awan na pulos sa nikwada. Anya nga iti pangalaan na iti pangpakan na ken ka. Awan pa'y uray, basit labang kag amulaan da kuma iti kamuti laeng. At damat dagiti umas ninsong, nga uray awan ti dagada, tatang. Oy, alis di naksukiran. Awan ti ipakan na ken kanay jay. Ulitak manay, paayamon intun umay manay. Maya, baga mamit di anak mo. Tapaayin nanday di Carlo nga anak ti Balo. Apay ay adiktaram di anak mo.
Noan niya ti kayat nga, di ba'y ang laan? Anya ko mati maghanap na iti dadya tao. Ket no awan pa'y trabaho na. Dinamag mo ka din, awan trabaho na. Kanayon mo makita karumrumwan. Mga no agbalbalug laeng. Anya nga iti ammo. Ay, agatap ka manan ako na. Anya nga iti pagbiagda, no awan trabaho na. Ammo pa'y ngay. Ang mga no lumanglangan da pa'y amangan. Ay nakano, madi ti mang tagibasit iti pada at tao. Di nakontraen si Kamaya. Bagbagam kid ti anak mo. Tamadlaw ko ket kayat na dayjay nga awan ng trabaho at tao. Ang dagdaton ka di dayjay a Carlo Kenken. Ha? Siguro. Kanayon mo't ngamin ijabalay. Oray siya kat nagdaton mat kanya. Anya? Ne, jak mo't nakita di magas dito balay yun. Banbantayam ka di ang kanayon. Di mo siguro nakita ngam namin adong nga imay dito'y balay. Kasta ka di. Kalat mo asawan. Nagdaton matkan ka. Kasta nga rod. Kaya't ko asong batan tapno duha kami. Kurso na daksi ka. Saan ka di ang nagtaal? Inton umay alawas ka dito ipapaniyoy Jay Pierre. Lumugan ka din iti barko akasiman. Wala na. Mapan kami iti sa bali apagilyan. Sapay mabayag sa kanto makaawid. Aganos na pailang nanan. Sana ba? Dakkel ti sweldo iti kumpanya pagtrabahuan mi. Kanayon kanto apawitan iti kwarta. Saan amaagasan ti kwarta ti ilew anak ko. Aganos na nanan. Ayun, kanayon ako nga umangal. Ang video punta kanayon. Ang kunadamat. Ano kano adda ti barko iti katengaan ti taaw. Narigat kano ti signal. Apa man naman kasanglad kami. Awagan kayo adagos. Masapol namin nga agurno nga para iti masakbayan kayo. Nana. Sa bagay, isaganaan ti masakbayam anak ko. Sana balikan niya tabakita ko na. Ure adan edad yun. Ubing kayo kailangan nanan. Ada ka magganti ti tsindahan ading alis. Siyak ti imbaon ni nanang ang makitsenda. Manong Carlo. Mabali na mapanta iti restaurant. Pagkasin. Ada ko man napatag may paghak. Ha? Saan ka di arumbang ani Ellen ti awisam amapan iti restaurant? Sino nga Ellen? Sikat-ikat mo nga wisan. Ada nga min napatag may paghak. Pagkasin. Napatag unay ti ibagak. Anya kumangay dayta nga ibagam. Kasla napatigla unay Well, ngamin mga numabayag aditag kita. Ha? Apay adita agkita ako nan. Isungarod ang mapanta iti restaurant. Ibagakkan ka ti amin, no apay. Agpakpakasakan ka. Tati nasamit, awan mo ti balon ko ang mapan iti sa bali apagilyan. Mapan ka iti sa bali apagilyan. Sumakayak ngaminan iti barko. May saap ngamin asiman. Siman? Saan nga taa? Siman luloko. Apay anak ko ng asiman luloko. Nasaong ngamin kanyak ni Ellen. Naararmam ka no. Ah? Kayat na kan asong batan. Kasano asong batan na, katjak mat inararan. Adda babaya nakitak akaaraw ba yun? No lumabas at umanisan, ngam jak pa'y kinasasao. Diyay ka di blande ti buok nang adda tatui ti takyag na. Uwin, ngam jak kaya tikas jak lasi ti babaya nga datatuna. Awan to pa'y tato, isukit din. Kasta ka di. Ngam sanan nga iso ti pagsaritaan ka.
Ti idardarirag ko kun ka ti pagsaritaan ta. Lima ba si ni Alice? Ngam kaslaman na isang sangayan tiragsak na. Apay an na isang sangayan ako nang. Dayta nga ro ti kayat ko amamuan. Nakaisang, akaslada pa karagsakan na launay. Di mo ka didinamag no apay. Damaga kumaangam akan kantangamin. Ngam, naparagta ka magna. Diyay ngay kaslawan bibiyang na. No ada makakita ken kwa nga anak karagragsak. Padasak man adamagan no agkita kami. Kaslaman di ko nadaan na inlang. Asino nga ta tinakainlavan na. Di siguro kanayon ang mapan iji balayda ah. Anya? Ay, sige, panawan kan. Nga ta, Carlo. Saan ang mabaling dayto eh? Para kanya kilaon ni Carlo. Sa bali man tiragsak mo ita. Ada ka di rumbang amaamuan, Alice? Ni Manang Ro naman. Dakas ka din ang naragsaka. In love ka ka di. Sikretok mata, Manang. Alam, mayat tinaragsak. Tapno maliklikan ti stress. Interesado ni Ellen ang mga mo, no apay ang nakaragragsak ka. Taapay ka no? Idi na ibaga ka na isang sangayan tiragsak mo. Kaya't nakano amamuan no apay. Adda siguro matkarbangak amang limad iti makagapo. No apay ang naragsaka. Imbag ta nagranata dito'y dalan si ka Norma. Ada ka di masapul mo kanya kakakanor. Awan ka sa pulakin ka. Kaya't ko lang nga ibilin kin ka. Abagbagaam di anak mo asar dengan nan ti anak ko. Sardangan. Diyak maawatan ti bagbagam. Ay nagkaapoy ka lakit dinaya. Sika ti malaan ti anak mo. Sana makawawat. Anya ka di ti parikot mo iti anak kaw. Nagtured nga agarem iti anak ko ti anak mo. Ah. No kasta. Anak mo ti imbaga ti anak ko nga. Wen. Ngamjak kayat di anak mo para iti anak ko. Ah. Naibagam kanya akaayan-ayat mo ti sabsabungam. Ti kadi anak ni kakakanor ti ibagbagam. Wala na. Agam nagtulagan mi asikreto pa iti amin. At nakayat ni tatang na. Itatang na ka diti ikabalay mo tayo suti agbilay. Di nakanungorop kayat nga agrigat ti anak na iti sidong ko. Awan ka nung amin dagat. Mata pobre kat saan mat unay abak na. Di na ka di amaw adandanikan sumakay iti barkaw. Imbaga ka ni Alice. Adi na pa ibagbaga iti ama na dahi taabanan. Sana bala. Makagatang kan tumot iti daga. Nulakit di taagimpan ka anak kaw. Dahi ta talaga ti aramidak na lang. Agurno na. Tapno makalungaw tayo. Lumabasak pa eh. Imay ka di balay yun ni Carlo. Imay ngamin dito'y balay idi kalman. Anya? Anya nga oras? Idi sargam. Ibagak amaturog dito'y banay. Ngam adda ka nung ngamin papanan na. Iso asaanan ang naturog. Pudnong nga tatibag pagaday ito nga eh. Anya ti ko nang? Diyak maawatan. Imposible ngamin nga imay di tabalayo. Ada na pa nang naitaibigan. Ah? Kasano nga amo nga adda na panan na ikaibigan? Nagkita kayo kadi. Ha? Aw, kwa. Basta ang mo, nga ada na pa nang na. Hello? Siga ka di dahito eh, Carlo? Hello, sweetheart. Imunag kami ni ti barko. No nakaadayo kami. Amang ano dyan makaawag. Awan ka nung amin signal iti pagnaan ti barko. Kasta ka di, sweetheart.
Agan anad kayo akanayon, ha? Ay da kayo matita, sweetheart. Kanayon kayo nga ganat. Imbag kada kami, Tada kami ititakdang. Angam si kanay. Oray sa dino tayo anti may sa tao. Talaga mayra na ti aksidente ako nada. Basta, agan anad ka dita. Uwin gayam, adaman damagak. Napan ka ka di ije balay da Ellen, idi kalman? Kunana anapan ka kanu idi sardam. Kanya? Kasano ko maamapanat? Saan ka diyan nagpakadaakan ka, amapan kamin itipir? At da kamin dito'y kanigayem ko ani Alvino. No kasta, nagulbod ni Ellen. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu italawas ang napauluan. Awan, makalapad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, nagrayo ni Carlo ken ni Alice, ngam saan akayat ni Tata Kano, nga ama ni Alice, ngam ti di na ammo, may sagayam asiman, ti baro. Sinungbatan nga rod ni Alice ti panagayat ni Carlo, ngam inlimad dati amin, tapno saan amamuan, ti ama ni Alice. Sakbay ang nagrubuat ti barko, inawagan ni Carlo ni Alice. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas ang napauwan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Adaman gayam damaga, napan ka ka di ije balay da Ellen, idi kalman? Kunana ngamin anapan ka kanu iti sardam. Anya? Kasano ko maamapanat? Saan ka diyan nagpakadaakan ka, amapan kamin itipir? At da kami dito'y kanigayem kong Alvino. No kasta, nagulbud ni Ellen. Iso amas daawak iti imbaga na anapan ka kanu ije balay da. Liklikam da diya klase ti tao. Masigurado ka makaaramid da ita't ikalukuhan. Pag kunam ang makaaramid iti kalukuhan, Kita na, iti damo, imbaga na nga inaram ko. Ita, imbaga naman na napanak iti balay da. aywan anya. Adda ngaming panagayat na kan ka. Diyakan mo. Ngam, basta timawata kat pulbot da ita babae. Sige nga rod, sweetheart. Agan anad ka akanayon dita. Anak, asino di kasasaw iti cellphone nga inawagam iti sweetheart? Ada ka di kaayan-ayat mo? Adda kayo matgayam dita nanang. Kunak man no napan kayo iti balay ti karuba. Ti saludsod ko ti sungbatang. Ada ka di kaayan-ayat mo? Kuananang, ladingitak no saan ko ana ibaga kada kayo. Asino ti kaayan-ayat mo? Ni Carlo. Amon ka di ti bunga day nga inaramid mo, Alice. Nanang, pang-asiyo. Saan niyo kumapay nga ibagbaga ka ni tatang? Anyan tinaknakan mo ta sinumbatam adagos. Kaya't ko ang makasarita day diya, Carlo. No napudno mo't laan kan ka. Addan iti barko, nanang. Iso ti kinasaritak itay. Nagpakada ta agrubwatan ti barko ang nagluganan na. May sa ngamin asiman. Anya, may sa asiman ni Carlo?
Hello, anak. Nagrubot ka din ti barko a nagluganam. Bananan. Cargo ship tayo ito'y barko ngayon, mita. Para transport iti gasolina iti agduduma apagilyan. Amangan mo't numapan kayo kadagiti pagilian nga da mapaspasamak agubat. Saan kami siguro ang mairaman? Saan kami soldado? Uray saan kayo a soldado? No pagdiskitaranda kayo dagiti managdakdakas. Di kayo kadiagdanak. Ijay kano gayam Saudi ti umuna apapanan mi, nana. Papanan yung nga ijay. Ika magkarga iti gasolina, ah. Kalpasan na. King kami kadagdidag kasapulan. Amangan mo, ijay kano Amerika. Nagadukit di apagilian ti papanamon, anak ko. Agad anad kayo nga rod, ah. Kanayon ka dumawat iti kaasi ti apaw. Nanang, bayan, patay ta ti aramiden mi, kadagit kakadwa. Imalangan mo din. Babayan, nanang. Bye, anak ko. Kitaon dagiti nagdadakkel apati. Makilumlumbada iti sikaganti bapor. Una yung ganyan. Nagdadakkel apating dagita. Masida nga ta. Kasano ngay ang masida. Kat awan sa ti makadanon dito ang mangalap. Sabagay, adalam una yun tayo. Tilang nagdadakkel abapor ti makadandanon dito eh. Adayon ti ayan tayo. Awan pa'y matanawan abantay. Wano isla. Manungay nga oras akas tayo nga awan makita adaga. Ha? Anya nga oras. Bulan ko nama. Aya? Kasano kayo nagbagyo? Gasang-gasat lang nga bro. Awan pa'y matiimbagada sumungad abagyo. Nungay adda tayo ti katangan ti baybay kat adda sumungad abagyo. Ay na, di ka madanagan bro. Amo ti kapitan, ti aramiden na. Imbag ta nabayagan na saan nga imay ti anak ti balo dito balay. Kasano ang makaumay kat nakadano nun iti pagilian a destinasyon da. Anya pagilyan na sasawam met. Kasano ang makapan iti sabali a pagilyan dayjay. Awan sapay paggatang na iti baro akawas na. Saan ka manan amang tagibasit iti tao ako nak? Sana pa nang tagibasit dayjay. Ibagbagak lang ti pudno. Tapno ammom kanor. Si Mangayam dayja akarno. Nagluganan iti barko. Di ka man maya. Nakamamuamot iti dayta. Nangagkukarod ti saritaan da ni Alice iti cellphone. Anya tinagsaritaan da. Si Manglada kanon ijay Saudi Arabia. Agkarga kano iti gasolina ti barko da atangker. Agsarita taman iti nalapat si ka Alice. Anya ka di ti pagsaritaan ta, tatang. Naibaga kanyak ni nanang mo, ngagsarsarita kayo pa'y lang iti cellphone iti dayjay akarlo. Awan mo ter aramidon mi adakos. Saan ati dakas ti damdamagag? When no saan lang ti sungbat na? Tatang, Agsarsarita kayo kadipay. wen tatang. Anya ti imbilin ko ken ka? Saan ka di nga imbagak abaste demon dayjay tawan maganap mo ken kwa na? Laging nitak tatang. Ngumsakbay anapan ijay Pierre nga agturong iti sabali a pagilyan. Sinong bata kon? Anya? Pudno nga ron ti imbaga ni nanang mo? Asiman dayjay akarlaw? Ha? Amangan no kinabawan lang ni nanang mo? Pudno, tatang. Siman ni Carlo. Naimbagta na sabat ka, Norma. Anda ka di ibagam kaka. Ayan ka diti anak mo. Hindi imawang. Ijay kanumot. Saudi ti ayan na. Ngam ijay sa kanumot Amerika. Ti sumaruno a destino da. Apay kaday. Ay, kwa. Nadamag ko lang, Mike. Kunak no kung kunadala nga may sasiman ti anak mo. Hey, ika gumaak a pinagturpaos.
Agyamanak iti apo. Tauray marigrigat ak nga inana. Nakalugan iti barkaw. Day tangamig di arapaap na. Kasta ka de. Sige, panawan ka pa eh. Tanda pa'y papanak. Bro, sumardan pa lang ti barko dito nga isla. Ha? Mabalin ka dito ron, ha? Mabalin. Nga iti aglaw-law laeng. Sana mabalin nga umadayo. Intaman nga basit dita asidin. Diyak pa'y nakikita dito eh, kahit. Ang agalwat ka, bro. Ado di tati babae, ababayadan. Aya? Apay, marigrigat dagiti tattao dito yung isla? Kaslakastan sa, bro. Isumot ko na tayo may sa akadwata ang nabayagan asinan. Madapay ka no nakala iti sakit na. Gapo ka dagita babae. Asus, kaado nga rin sana ka mapanagsursur. Ha? Agbuyak lang dito ayan tayo. Sikamat. Nagtakrot kamatan. Apay, nalakamot ay ati maisagmak, bro. Da kayo mati masabat ko, Nana Norma. Apay adya ko nakikita ni Carlo. Ay, ada na panan na balasang ko. Mabayag pa'y sa agawin. Napanan na ka di, Nana. Jak amo no ayan na ita. Kasjay nga minti trabaho na. Kanayon amayalis ti destino na. Anya ka di ti trabaho na, Nana. Para deliver ka no iti gasolina. Basta, delivery ka ni Carlo. Sige, balasang ko. Panawan ka pa'y. Ay, Nana, pakumusta to ni Carlo no sumangpat ha? Sige, bayam ta idanon ko ti pakumustam no umawag. Balasang ka. Inawagan na kakadi ni Carlo. Ha? Apay anadamag mo day na. Inawagan na kamin. Napanpay ka no ag-deliver iti gasolina. Anya? Ag-deliver iti gasolina? Day tama tinyawag na. Saan ka ding imawag kan ka? Ha? Mabalin ang maamuan ti number na? Ah? Kung saan amay may sa ti usaran na number? Kasta ka di? Imbaga na kadigan ka, no sabi no ti ayan na ita? Anya itayan ti imbaga ng ayan na. Ay, nalipatak matan. Kasta ka di? Nakaumay ka mat dito balay ni Manang Rona. Nakitak ngamin ang nagsarita kayo ka ni Alice. Mabalin ang maamuan, tinagsarita ang anyo. Dinamag ko lang mat no inawagan ni Carlo. Ada ka di pa'y namnamam, nga arman na ka ni Carlo. Mangnamnama at manang. Ngam, kasla ngamin adda relasyon da ka ni Alice. Ha? Pagkunaamat Manang Rona. Ada napan ko inala apaw iti post office. Ada nakita ka parcel. Nagapo ko ni Carlo. Naka-address ka ni Alice. Anya? Agpaiso ka diti imbagam? Adda ganyan ko iti post office. Mapana ko iti. Sana bali, tamam mudak iti. Makunulak matno ko. Numaikanak iti gundangay. Alaot tinasao a parcel nga imbaga ni Manang Rolet. Agsagana at tamapanakon. Naira na ngagmaymay sa tigayim ko iti unog ti post office. Masapa pa yun. Mapansamot iti siya. Taras, takita at tinasao a parcel. At dito parcel. Saan unay matadakay? Ikabil ko itibag ko. Tadakkel matibag ko. Malaon ka.
Agtugawak akas lawan tinapasama. Agin babasa ak iti magazine. Apaman ngagsubli ti gayem ko, agpakada ako. Ay, imbaglakit din ka nagbayag ijay CR. Nana, naimbag abigat yun. Kumusta kayo? Nujak agkamalay. Si ka ni Alice, saan ka day? Wala na. Siya nga ron. Inawagan na kakadin ni Carla. Ada ka no impawit na aparakan ka ija post office. Mabalin mon ang mapanalaan. Post office, Nana? Wan, balasang ka. Ija post office ang nagpawit. Taas sidag ka no ti post office iti simbang ladan da. Sukumat ti mapan ko alaan, Nana. Inawagan nak namin idirabiin. Sige nga rod balasang ka. Ingka nga rodan. Nana, anya ka di day taawit yung nadagsan sa amat. Yugyulaan yan, tasyak ti mangawit. Itulod kayo pa ijabalayo. Ay, saanan? Balasang ka. Asidag ba ti balay may? Iyagyukit din, Nana. Di kayo ko maagbabain kanyak. Tulungan kayo na angat. Makita ka namin kat nadagsan ti awit yung. Ayan na nga, napan mo inala iji post office, anak ko. Idi din na magdayjay tinagan ko. Imbagada nga da kano iti kalman ti parcel. Nga mas daaw da iti kitaan da. Taawan ka nung matan. Anya, agpukaw, ti maipawi? Mas daaw nga ro dagiti adda ijay. Ta nakalistamat tinagan dagiti nagsangpet apawit. Kat adamo tinagan ko. Ngam idibirukan dati parcel ko. Awan matan. Kaawatan nga rod nga addaim mo nag-anangan ang lukas na. Dayta nga rod mo ti atap da, Nanang. Mga nulino ko nakalaang met na dya, Carlo. Saan tatang? Ngam, adanagan ko itilistaan dagiti nagsangpet a parcel. Saan nga ta anapan inala ni Norma? Nasa uni manang Rona, nakita na kano tinabalkot suratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Ne. Ita mampay nga dagpukaw a package iti post office. At daka di milagraw mapaspasamak. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay wita lawas ang napauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ti napalabas, nang nagtiina ni Alice ti saritaan da Carlo kan Alice iti cellphone. Pinalutpot na nga rod ni Alice, kat nagpudno matibalasan. Naamuan nga rod ti inana, amay sagayam asiman ni Carlo, ngam agdwa-dwa ni Tata Canor. Iti sabali abangir, ingkagumaan ni Ellen ti agaramid iti istorya, takayat na ang matagikwan ni Carlo. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Awan makalagpad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasa uni manang Rona, nakita na kano tinabalkot nasuratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Ita mampay nga dagpukaw a package dita post office.
Adda ka di milagro ang mapaspasamak. Mas daawak nga rod tatang. Asino nga ta tinangala iti para kanak kuma. Kasanungay ang maamuam, Kan kunada ije post office. Nayan plug kanu ti CCTV. Kaslada kanu nang ikat. ay. Sigurado nga da nangala. Ket isumit laeng tinangikat iti saksak ti CCTV. Tapno saan amaduktalan ti aramid na. Hello, sweetheart. Ibalakad ko asaan kan agpawit iti package. Napukaw ije post office ti impawit mo. Anya? Napukaw ko nan? Kasta nga rod. Iso nga ibalakad ko asaan ka pa lang agpawpawit. Ang mga inside job mo tinapasama. Kasta mat ti atap ko. Kasano ko maamapukaw. Sayang ti impawit mo. Kasta ya. Uwan gayan. Agyaman akong ti panang tulong mo kaninanang ko Imbaga natin naramin mo iti na uli pa nagsarita mi. Basit lang day di abahanag. Rumbang lang at tulungat. Taagmay-may samat ngamin. At nagkamalian ang piligan ka, sweetheart. Di na ko man patiray ukan, sweetheart. No si kamot di makakita iti kasjay, sigurado at tulungam. Saan ka di? Kasta, hindi kaya tugan ka. Alam ko din, itong maminsan po na. Bye, sweetheart. Bye, sweetheart. Dek, papanamon anak ko. Nakarubwat ka man. Mapanak pala ije balay da nana Norma, nanang. Inak man mat kasarsarita. Tagmay-may sa ngamin ije balay da. Sa bagay, nakadalos kan nakalaba ka mo ten. Awan mo't aramide mo. Wananang, imbagla nga damot kasarsarita na. Ay mayat day taan na panunot mo anak ko. Kaasi mo tiin na ti kaayan-ayat mo. Nusak ti agmay-may sa diti balay. Ay talaga kasapulak mo ti kasarsarita. Amangan numaladawak nga agawid nanang. Naibaga nang ijaya amangal daw. Makipanganakon kankwana. Buwan anak ko. Siyak tun ti agluto iti pangaldawan mi kan ni tatang mo. Naimbag abigat yun, nana. Madamamat gayam ti panaglabayo diti arubayan nyo. Naimbag abigat mo ba't balasang ka Ilabak man dagiti kurtina kan ambong ti kama. Tanay, mayat ti init na. Uwan nga ron, nana. Kalkalpas ko lang mo't anaglaba. Inmayat, tap na adamot kasarsarita nyo. Agmay-may sa kayo ngamin ditoy. Mariknak na agpaiso ti ilaw kung no kastoy nga agmay-may saak. Sige, nana. Tulungan kayo nga aglaba, kabayatan ti panagmarites ta. Anya ka diti umay mo imarites balasang ka Kumpormiditan ati mapagsasaritaan tayo, nana. Imbag lakit di tay may kabalasang ka. Marayawakan ka. Uwan, nana. Tapno saan nyo unay amarik na ti iliw yung. Iliw nga agpaiso, di ko nadaasakit nga awan magatang nga agas na. Mamati kayo kadimat at ikatawa? Makaagas iti iliw, nana? Ay, uwan, balasang ko. An-anda amarik nak ti iliw ko no agmay-may saak nga awan ka sarsarita. Kumpirmado nga da relasyon da Carlo kan Alice. Asino tinangibagakan ka manang Rona? Nakitak ni Alice ije balay da nana Norma iti lima basak ijay. Naragsak da adwa. Madamati pa naglabada. Anya? Adda ka din ni Carlo? Kat sinang patanan? Ha? Di lang mabain. Jakmat nakita ni Carlo? Madlagayam. Apay anapanday di a babae ije balayda. Iso ka din di mapanagaram.
Agaram nga ta, tigagara na ijay. Apay nga aglablabada adwa iti ina ni Carlo. Agpakalaing deje a babae. Tap ni ibagakan ka man ang Rona. Dinak pa'y lamaartapan ni Alice. Napintasak mat. Ay na, napintas ka nga agpayso. Ngam apay alinabsad ni Carlo di balayo. Ijay mo't balay da Alice tinapanan na. May samot deje a mulaga. Ngam idi ni samak idilimabas. Imisam mat. Apay, no misam kan ka, guston kan ka. Natural. Bro, anda ka no bagyo sumungad. Ha? Ay na, mataktak man ang tibiyahe tayo. Ay, ibaba tayo kanong dagiti angkla. Nagdadak ti dagiti kawar. Anak ka ikabitan dagiti angkla. Ala, itinag tayo amin dagiti angkla. Imbagla, asan nga iduron ti daluyon ti bapor. May tinagan ti dadu mga angkla. Si Martin nga agpayso ti barko. Palabsan tayo pa'y ti bagyo. Ay, sapay mangrugin a pumiksa ti daluyan. Nagngangato pa imot nga rod. Baglangan Tasan nga ijay kating nga anti-tao ti ayan tayo. Ay, dahito'y tirigat na ti kasto trabaho tayo. Una, ngam adulat tamot ti mga yat, nga agbalin asiman. Panawan kayo nga rudan, nana. Umayak tumanan. Agyaman ak iti iyo umay mo balasang kao. Awan anyaman na, nana. No kayak yu ti agal liwaksay, mabalin niya matipo masyar ijabanay. Si kalaagan ti umay pumasyar no at daway ang balasang kao. Wan, nana. Numalpas ko ti trabaho ijabalay, umayak tumanan. Amuda ka di ijabalayaw nga umay ka dito oy. Nagpakada ka ni nanang, nana. Narigat na no sa anak nagpakada. Biro ka nak ni nanang no di nak makita. Ay wen a balasang kao. Agda naglakit de no di naampo tinapanam. Nakamamak mo ti kastoy. Nakapigpig sa dagiti maisaplit a daluyong iti barko. Ay, yun na ron. Iswarong banglaan. Nagkamang tayo iti apo. No awan ti angkla ti bapor. Maisadsag iti no sa dinuditan. Isumarog nga angkla ti simbolo ti singan. Maitinag da. No kas diyang adda peligro. Kas iti bagyo. Kastoy gahem ti dati agyan iti barko. Tila ang pagamka. Kat dagiti perata. Naguna dagiti naralangas. Agdang randa. Kan agtakaw da pay. Alaan dati kayat dangalaan. Saan tayo umit nga rin naman makigubat at madarmas tayo. Tangkar mo't ti ayan tayo. Kasla diyay na ipadamag itinapiit. Mada ka no unagaw ti rebelde a bapor. Pinagbalin da hostage dagiti tripulante. Ay, yan baga, pinalubusan da ida, kalpasan ti mano abulan. Kunak no asino ti magmag na. Si kamot ganyam Alice. Papanam ka dimot, Ellen. Awan pa pa na. Ngam si ka. Nagkapukan samot di tabalay da Carlo. Adda ka di dita, iso asinang patam. Awan ni Carlo, taadda iti sabali a pagilian. Napan ko lang kinasarsaritan ni Nana Norma. Tapno saan nga agliday iti kaawan ti anak na. Amok nga da ijay sabali a paglian. Apay nga rod anapan ka ijay. Amo nga adda ijay sabali a pagilian. Kasano nga amo? Ang kwa, kano si ka tinakaipaga? Naamwak laeng ken ka. Ang ano agad ang siya tinanala iti patos. Nailanad ijay tinagkapuan nga apaginyan. Oh, apay ana pa ulimag ka, Ellen. Ay, kwa, awan. Sige tadagayan pa na. Oh, apay ang maikulkulan ka anak. Kwa nanang,
Idi nga min nagsabat kami kan ni Ellen. Imbaga na nga amuna nga ada ni Carlo iti sabali apagilyan. Imbagayo ka di? Saan mo? Ang apay nga amuna. Saan mo samot nga imbagbaga? Saan mo garod na na? Iso amas da, awak no apay nga amuna. Sigod ka ti ibagbaga na. Delivery boy na ang iti gasolina ni Carlo. Apay ang nagsaritaan nyo ti maipapan iti dayta. Madlaw ko nga min akasladi na kaya't ipapan ko iti balay da na Norma. Abangan no nasakit tinatom na. No makikita na ka amap-mapan iti balay da Norma. Kaslakas tangarod nanang. Ti pagsid na awa. No apay nga amuna nga ada ni Carlo iti sabali apagilyan. Nana, madamag ko man. Nasa uyo ka di ka ni Ellen nga ada ni Carlo iti sabali apagilyan. Awan ba tinang ibagbaga akbalasang ka? Apay ka day? Mas daawak namin. No apay nga amon ni Ellen nga ada ni Carlo iti sabali apagilyan. Dinamag mo kumaano nakaamuan na. Dinamag ko nana. Ngam kaslan na igalis ti dila na. Tako nana, asyak ka no tinakamuan na. Aguray ka man. Ada ka di makagapaw no apay akayat mo atakwatan no nakaamuan na. No awan pinakaibagakan ko na. Amangan no nakita na ti impaw it ni Carlo. Iso nga mo na ang naggapo iti sabali apagilyan pinasao a parcel. Maawata ko di kayat mo asawan. Kuna ni Carlo, bye-bye amon. Itaman pa nga granata dito'y dalan, ading ko. Wen nga rod, manang Rona. Naalam ka din ti package mo di post office. Napanak. Ngam, awan mo't. Awan? Anya ti kayat mo asawan? Nakitak pa'y day jaya. Basit apalkot. Kaslaman basit a karton. Eh di nakadano nak iji post office. Binirok da. Ang mas daaw da tanagpukaw. Di da mabirukan. Saan nga agpukaw no awan tinangala? Hello, sweetheart. Kumusta ka? Hello, sweetheart. Kasayatak dito eh. Indanon ni nanang, ti kinaanos mo ang mapan iji balay. Kakaasim at ngamin. Si kaman ti agmay-may sa iti balay mo. Gapo iti kinaanos mo. Addan ti panagayat ko kan ka, sweetheart. Kasta akmat, sweetheart. Ay ayatan ka unay. Iso napatagkan nak, dagiti napatagkan ka. Into nagawid ak. Nagkalaysatan. Ha? Adakan ka dahita. Ang mabayag pa iti panagawid mo. Imbaga ni Carlo nga iton agamid. Agkalaysa kami kanon, tatang. Kaano nga agawid? Saan pa'y nga amo, no kaano? Di mo pa'y ammo no sigurado dayta. Naunday pa'y apanaway. Adaw ti mabali na mapasamak. No awan lakit diti manglapad. Matuloy. Ay, saan ka nga sigurado? Di mo ammo dagiti paspasamak. Nang runa, taadayo kayo iti tunggal maysa. No siyak, awan parikot kanya, tatang. Ngam di mo ammo ti panunot ni Carlo. Lalaki day jay. Among ka di. Idilima basak iti tiyangge. Nabartak ni Tata Kanor. Ibagbaga ng agasawan to kanu da alis kan Carlo. Anya? Saan nga taas sa ulaan tinabartak dayta? Dayta ti jakan mo. Basta nangag ko nga imbaga na adanda ni kanu makiasawa ti anak na, kat ni Carlo ti mga asawa. Ay, saan ang mabalin?
Masapul asyak ti ikalay sana. Nabartog ka di? Kasano ko maasi ka kat di nakapay inaram? Aha, aguri ka. Anya ti makita iti basuraan nyo? Abay, anya ti dakdak ka manang Rona. Day ta jay nakitak abalkot di parcel ni Alice Kasano nga da ditoy? Sana. Ang mga nukaingas nala siguro. Napidot ko day ta iti kalsada. Ngam imbasurak matlaang. Anya pa'y dagitis marumo ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay wita lawas anapauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributalo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang taraban. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon amapan ni Alice ijay balay da Carlo. Tamaas yan iti bakat ng agmaymaysa. Naragsak mat ti bakat. Idinadamag ni Ellen dayta. Nasuron. Iti matayan da Carlo. Madanagan da. Tanapig sa ti bagyo iti taaw. Nagamakda kadag iti kakadwa na asiman. Iti may sang aldaw. Anagsabat da Alice ken Ellen. Adda nadlaw ni Alice. Mas daaw da ito'y. Nuapay nga mo ni Ellen. Nga da iti sabali a pamilyan ni Carlo. Papagayam, denggan tituloy te seryetay ita alawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Day ta kinakita kabalkot di parcel ni Alice Kasano nga da ditoy? Ay, sana. Ang mga nukaingas na laong. Napidot ko day ta iti kalsada. Imbasurak matlaong. Aguray ka man takita ka na imbag? Ay na, umay kakit di ijay kusina manang Rona. Tadamakan ijay. Bay am daytan. Awan ka is kan na dayta. Napidot ko laang po na lang arudin. Oh my God. Ay, hindi makiguyod Kaya't ko makita ang nalain. Magitlaan. Ay, Kiske, napanalatakin ka. Laindan ko ng tungat. Kasano na alam? Ay, diyak ka mo. Basta napidot ko dayta. Awan karganay di nakita. Imbag na nasabat ka dito'y dalan. Ada ibaga, ngam pang-asim, ta saan mo nga idanon ka ni Ellen? Anya ka di day manang. Napanak ngamin ijibalayda. Kat nakitak ti balko ti parcel mo. Kat kapadpada tay nakitak ijibasuraan da. Napisang laeng ti adasurat na. Kunakon kat. Mas naawak ngamin no apay nga munang ada iti sabali a pagilian ni Carlo. Kaawatan nga da ng basaan na. Ay, natingit ti napasama. Diyak amo akabaulan ng aramidan ti kasjay. Awan mo ti basol mo iti napasama, manang. Siyak ngamin tinangibagakan ko nga ada parcel mo iti post office. Kasta ka di. Anya ngay nga rod. Saan mo mat nga amo akas jay ti mapasama, manang Rona. Agpaiso ti atap ko. Nga ada na ngala iti parcel nga impawit ni Carlo, nana. Sino ka di tinaturad anangala? Kuna ni manang Rona, nakita na ti balkot ti parcel ko. Kunamot ni Ellen, anapidot na kano nga awan karga ti parcel. Saan tayo nga amuday tabalasang ka?
bayamon. Wala na. Ay, sayang lang aming tinagbanugan ni Carlo. Katayapay nga eh. Adaditan ang awan maaramidan tayo. Naturad anang aramid itikas jay ni Ellen. Adon a beses tinapalabas ko akalukwan na. Ay, napasensya ang latan. Sana bale, taamomon ti ka mabalin na. Makapadismaya tikas jay nga aramidan na nana. Awan mo't ti amok nga inaramid ko amadikan kwa na. Hello, sweetheart. Imbag man ta nakaawag ka manan. Ada nga min signal iti ayan mita, sweetheart. Basta da signal, umawag ka kadagos. Pudno ti imbagam. Arumbang aliklikak ni Ellen. Ada ka di naramid na, Madi. Amon, nakita ni Manang Rona ti balkot ti parcel iti basuraan iti balayda. Anya? Kasano na pasamak day ta? Saan tayo maamo? Hanggang tiin rason ni Ellen, napidot na kanong awan kargana. Isu nga basura na. Amangan mo madam amuna iti unag ti post office. Iso anawaya anak kaunag. Mabali na kasta. Ang lipatan mo day ta, sweetheart. Ala, umawag ako manan. Agsaga nakakit dita into nagbakasyon ako. Kalay sa atin. Adakan ka dahita. Sige, sweetheart. Bye. Bye, sweetheart. Awan nga tati makalap pa di ti plano na mangikalay sa ken ka. Panag ko na kataman, tatang. Saan mo't atubang ti inana? Tanasingpot mo. Ket no babaero ka no ti siman. Iso nga raw nga ibagbagada a siman luloko ka no. Saan mo't siguro nga amin, tatang? At damot na simpot, kananak man. Makita ah. Awan kay panagtalag ko iti dayja asiman. Tatang, awan pa iti inaramid na amati. Hanggang kushusgaan nyo matan. Ado nga raw tinadamdamag ko asiman aman lulukaw. Para kanya, dakkel ti panagtalag ko kan ni Carlo. Sapay kuma ah. Nang runa kit adamot itsura na. Ang mga numasair mo ti anak mo, iti kanayon mo apan ang tagibasit, iti kaayan ayat na. Panang tagibasit ka day ti panang ibaga iti mapali na mapasamak. E di damo, adi mo pa'y amo asiman. Di mon kayat, tako ng amarigrigat. Itatada ka baalan na, adamanan maibagap. Nawada nga main ti panagpampanunot ko. Saan akas kada kayo anakiting? Amok pa'y, no asino tinakiting ti panagpampanunot na. Maya, Ay, naipamaysa kami di ta panunot mo, asikalaang ti usto. Ngam di mo amo, nga ado ti atap mo, akilo. Hello, anak. Kumusta kan? Diyan na ibaga kada kayo, tinapirmaan mi a kontrata. Medyo mabayag adi kam agbakasyon. Tapnong maisaganaak ti kalay sa amin ka ni Alice. Ah, kasta ka day? Magipawitak to iti paggatang iti materyales. Padakkaran nyo. Then patarimaan nyo ti balay. Jeda duma nga ipauit mo. Idulin ko pa'y anak kao. Magipawitak to manan at maadaw sa rin nyo, nanang. Waan anak. Mangkita akon ka dagiti nalaeng nga karpintero. Umay ka di pa edita ni Alice? Waan anak. Nasingpad tinapilim a babae. Saan pa'y ama nagsursur akas ka dagiti na duma? Nalaing nga nagpili niya, nanang. Iso nga agpada kayo anak patag iti biyag ko. Malangarad, umawag at manan. Bye! Bye, anak. Bro, saan ka kalingan babawi? Iti kabayag ti pinirmaan ta kontrata. Mailaw ka na ya. Ano siya? Kaya't kung amin ti makaorno, kada isagsaga na ah. Sa bagay, numabayag adita ag bakasyon.
Mabaybayag mo ti itad da bakasyon ta. Makaurnungak to iti pagkalay sa amin ka ni Alice. Talaga ka di nga isong. Di ka kadi agsapol iti sa balay. Iso tinakariknak itinapod mo nga yan. Awan makalapad kanyak amang ikalay sa kankwana. Kasta ti may bagam ita. Anang no adda makitam ang napimpintas. Ay, amangan mo isukat mo. Nasingkot ni Alice. May sukat ko. Ang mga makatumpo nga kung mangiruruman ka ni nanang ko. Napatag kanyak ti ina. Sa bagay, manmano tinasingkot ang manugang. Nang runa, iti kastoy at trabaho tayo. Taman mano tayo nga agawit. Nana! Nana! Apay anak idda kayo kat aldawan. Adda ka din madi amarikrik na yun? Ay nahawan nga root palasang ko. Malaminak batan kan nasakit ti ulo. Dapadapan kayo nga. Sus! Nagbara kayo, Nana! Ala, agsubli kayo nga agad na. Tain nakgumatang iti agas yun. Ay, jak pa'y ngamin nagtumar. Tanay na nga awan ti agas dito'y balay. Sige, tain nakgumatang, Nana. Anya ka diti kayap tiyo akanan. Kung purmiditan at tinapay balasang ko. Sanak batlaan nga makapangaan. Masapul amangan kayo, Nana. Uray sa gabasit lang. Ad-adda ako mapsot kayo no di kay mangan. Ay naing paglakit di tada ka balasang ko. Kasano aklaan no awan ka. No saan kayo latang agimbag babaan iti agas agatanga. Ipan kayo laangan iti doktor. Hello, anak. Nay, apay nanang, masakit kayo? Ay, gurigor na siguro na ito'y anak ko. Imbag atay may ni Alex. Napangim atang iti agas. Nasayat nga rin tayo may dita nanang. Un nga roon. Nasingpot talaga ni Alice. Tinak binaybayaan tag may sa akanaw. Hindi kayo pa'y laging bag. Mapan kayo iti doktor. Basit lang sa gubanit na ito, anak ko. Saan ang masapul ang mapanpailaang iti doktor? Adalagat agas a para gurigor. Agina na kayo ngorod nanang. Umawag ak tumanan. Sige, anak ko. Bye. At maangot ko na lang si kakadiday ta Alice. Awan ba't sa bali ang masabat ko? Saan nga ta abukod mo apay od ti maangot mo? Awan ba't maangot ko? Nabang lumot ti aglawlaw ko numagnaa. Nadyak agkamali. Naggapo ka dita balay da Carlo. Napan ka ka dinagapon dita. Aggurigor ni Nana Norma. Inggatangat iti agas na. Dakas ka di tumuno. Ti dakas, kat jay mangala iti saan na ako ko. Asino tinangala iti saan na ako kwa? Day tangarod ti sa lutsod. Asino nga ta tinangala iti saan na ako kwa? Aping ibagbagam day ta kanya. Ha? Anya ko matibibiyang ko. Ti taong nga addaan na saya at apanagpuspuso. Maka-ameris. Malaksid, no talaga nangisip tito lang na. O sige, panawan kan tada pa'y nasken nga aramida. Nabagas ti pa nagsasaw ti salbag ababa. Adda nga taam muna. Kasangsangkot mo, kasla naman ang papanap, anak ko. Agsubliak ije balay da Nana Norma. Tamasakit, nanang. Anya, masakit ni Norma. Ay na, kaasimot nga rot. Ay, pagmadyan ati ang may maysa. Malaing ka nga rodon, anak ko.
Barang no agimbag adagos. No saan pa'y nga agimbag? Kapilitan akaduak amapan iti doktor. Ay, wala anak ko. Talaga narigat ti agbay maysa. Nang runa no agsaksak eh. O sige nga rod nanang, panawan kayo pa'y. Sige. Ilutuam iti sopas no awan ganas na amangan. Aguray ka man, Manang Rona. Imbagam kadikin ni Alice ti maipapan iti balkot a nakitam iti basuraan mi. Ha? Ay, wan. May sakamot adang nga. Napidot ko kunak lang arudan. Kasta mo ti imbagak. Imbagak ang napidot mo, nga awan kargana. Ay, may saka alaw-lawatira. Sa lawasaw. Ngam sa anak nga agar aramid iti saan apod no sarina. Pudno ti imbagak. Ha, panawan ka man langan. Manang, apay akas la makapungtot ni Ellen anang panaw kan kaitay. Ay, imbagam ka de, ti maipapan iti balkot ti parcel. Saan, Manang? Pinasagidak lang, idi saan ko ang nagustuhan ti imbagana. Idi nagsabat kami ije dalan. Diyak impagarup ang makaaramid iti sana nasayaat. Mamati ka kadi iti imbagana ang napidot na nga awan kargana, Manang? Ay, ay, diyak mo, tadyak nakita. Narigat ti agsasao iti saan ang nakita. Sa bagay. Sige Manang. Mapanak pa ije balay danana Norma. Aggurigur ngamin. Nana, kumusta kayon? Anya ka diti marikrik nayo? Ay, mayatan balasang ko. Agyaman ak iti panangasikasom kanyak. Awan anyaman na, Nana. Tinapatag ita kat nagimbag kayon. Ay, nagasat ti anak ko ta nakatumpong iti kasken ka. Una yan, Nana. Oray asino mo't siguro. Aramidan na tikas iti inaramid ko. Taagmay may sa kayo kat ngarod dito eh. Adamat, dagita ka aruba, hanggang didak pa imay kinita, hindi masakitak. Si kalaang matimbay. Mga no di damat amo ang masakit kayo, Nana. Ngata, balasang ka. Hello, anak. Kumusta kayo, Nanang? Naimbag kayon? Ay, wan anak ko. Day takit gapo ka ni Alice. Into naan anay, ti pa naging bagyo, ingkay to gumatang iti materyales. Day ta nakalista di ta insend ko kada kayo alistaan. Ipakita yo day ta iti paggatangan nyo, ha? Wan anak. Ang nagaduma dya inlista mi jay. Nagdakala na balay. Tapno dan to pakaangayan ti reception ti kalay sami, Nanang. So gumatang kayo, ha? Wan anak ko. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay witalawas ang napauluhan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nakita ni Rona ti balkot ti parcel, nga da iti basuraan da. Anakanagan kani Alice. Nagatap nga ron da ito'y, katindanon na kani Alice. Kabayatan na, imandar ti kinaawan pa nagtalag, nila kay Kanor kan ni Carlo. Iti sabali a bangir, plano ni Carlo, ngagpatakder iti dakkel a balay. Papagayam,
Denggan tituloy te serye tayo italawas ana pauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Wan, anak. Nagadumat dyan listam ejay. Nagdakalan ngay abalay. Tapno isang to ti pakaangayan ti resepsyon ti kalay sa nanang. Iso agumatang kayo. No iso ti kayat mawak. Matong pala. Agyaman ak nanang. Ay, padasan nyo man nadamagan ka ni Alice, nagiti kayat ng abay. Ninang, kaninong, inton madanon ti kalay sa ami. Ay, nasapa pa'y unay dagita, anak. May met no nasapa na ng ti atrasado. Sa bagay matkit di Nala, wala da kayo mananang. Ilis tayo man, ti kayat yung agbalin nga sponsors. Ilistaklaan Ngamsaan ko pa'y idakasaw ta mabayag pa'y mat. Di ka pa'y matagawin. Madamamot gayam ti lutom anak ko. Wananang. Apay nga damaangot kong agatgas. Kitaam amang ano na idap mo ti apoy day tamay sa abarnar. Saan mat nanang? Kasla iti tangki ti LPG ti paggapuan ti naangot. Ha? Kitaak man. Lakay! Nagipugso ti amoy ti tangkay! Ay karuba! Harayatod na kami! Nasigudan dagiti karuba na sabsaban ti apoy. Hanggang kitaam ti anak ta. Ay, sakruye kun ti anak ko. Awan puot na. Nakiktot siguro. Ay, napgas laki di ti rupa ken ulo na no makapuot. Ay nauram pati ti buok ti anak ta. Itayo ni Jay Lugan. Darasam! Karasam! Mapantayan! Awan pa'y puot ti anak ta nga inyo nagda iti emergency room. Di ka man sangit asangit. At ada madanaganak. Sana matay ti anak ta. Ayun ay lakit nga roden. Kayon tulangan ti paglutuan tayo. Kitaan. Rumuaran ti doktor. Sa batot na pagdamagak. Doktor, kumusta ti anak ko? Urayan tayo makapuot, Mrs. Normal mat dagiti vital signs na. Awan ti pagdanagan tayo. Agyaman kami, doktor. Anya ti ko na ti doktor. Normal ka no dagiti vital signs na. Ngam, awan pa ila ti puot na aging gaita. Sigurado anasinitiro pa na. Kanda dumaapasit ti ulo na. Kasi mo ti anak na. Anyan tungan ti tsura na inton maimbagan. Aglading ito lakit day inton makita na ti itsura na. Nalaad taon. Dahita ti paglading itak unay. Nakapinpintasan ti anak na. Gamita, napuura ng tirupa na. Anyapay itan ti Masakbayan na. Sigurado lakit ding agsanod ni Carlo amang ikalay sa kenkwana. Masigurado ka doble ti sa amarik nanto ti anak ta. Tinapasabak iti rupa na. Kanti mabalin a panangisin anto ni Carlo kenkwana. Kumusta ni Alice? Saan ang matagtagari di anak ko? Sigurado nga aglida ito na ijay. Inton maikat ti benda ti ulo kan rupa na. Ay nakakaasimot ni Alice. Anya ka di tinapasamak. Aglutluto nga rood. Idikwan, ada na angot na nga agat gas. Idikitaan na kuma. Ustumot anagipugsun iti apo iti tangke. Iti tangke ti LPG. Ay na,
pagrigatan na no daan ti tangki ti LPJ ta makadisgrasya. Uwin nga rod isumat lagayam adidan awatan no aglatlati ti tangki ti LPG. Ay naday tatisang kay bilin ti anak ko. Maday ti daan at tangki ti LPJ. Saan kamintun nga agusar ti kasta? Agusar kamintun langan iti kayo. Ay, kasayaatan magkat ti agluto iti kayo. No adalaki di mangayaw. Hello, anak. Adama di adamag. Anya day tananan. Naaksidente ni Alice. Adda ija ospital. Apay, anyat na pasamak. Napugsuan sa kano iti LPJ. Daan kano ti tangke anagatang da. Kumusta itan ni Alice? Idi na panak ija ospital. Saan amatang tagaray. Nabindaan ti rupa ken ulo na. Nakakaasi ti langana. Gatangin nyo amin nga agas na nanang. Ganda kayo timang bayad ti bill na iti ospital. Wan anak. Ay adamag-damagag anak ko. Kayat mo ka di pa ini Alice nga oray 5 adaan. Oh, apa yan naliday ka, bro? Anda ka di parikot. Nadisgrasya ka nun ni Alice, bro. Anya? Ket, kumusta nga itan? Nauram ka no ti rupa kanda duma pa sa ti ulo na. Ay, no nauram, sigurado, nadadaal ti pintas na. Kaasimot ni Alice. Sigurado naliday itaday jay. Ay, lakid di No siyak ti mauram ti ropa na, ay, Jack Maklon. Nang runa, no awan pa'y asawak. Sapay awanak mat itisibay na. Bro, ituloy mo ka di pa iti planom, apa nang ikalay sa kankwana? Anya nga tayo tan titsura ni Alice. Intun maimbagan ti naoram arupa na. Masigurado ka na pimpintasak ngam iso. Sigurado asaanan nga ikalay sa ni Carlo. Adan namnamakin ni Carlo. Ay, kasimot ni Alice. 5 ada di na oras. Malas na. Inton sumangpot ni Carlo. Aramidak ti anyaman apamuspusan tapno matagikwang. Kaya't na nga tamot. Anya kumatilaban ni Alice kanyak. Napintasak. Ngam iso 5 admatan. Kadorman to lakit din ni Carlo no makita na. Ay, kaasimot. Unay lakat tigasgasat na pimanen aya. Dayjay ti kunada a disgrasya iti unag ti balay. Unag ngagpay so ti balay. Madisgrasya pa'y. Nanang, mapayakas to'y tinagbanaga. Agyaman tayo laangan ta si bibiyag ka, anak ko. Awanin ti serbi ti biyag ko. Kabuteng dagdag iti tao. Adda kami kanitatang mo amang ipatpatagkan ka, Alice. Sigurado lang kit di. Adi na kun kayat ni Carlo. Anyang arod ngay anak ko. Awan ti mabalin tayo no kastaman bilang ti mapasamak. Daksang gasatak nanang. Ay ayatag ni Carlo. Ngam kastoy kumatan. Basta awatem latan dagiti pasamak anak ko. Huhanin ti maaramidan tayo. Maladingita nag-unay, nanang. Saan ka unay ng agladini? Agpaimbag ka, tapno makaawid tan. Papa na, Manang Rona. Inakman mo't iti ospital? Inakman mo't pasyaran ni Alice? Ay na, adda na kaibaga, akabut-butang kano ti itsura na, kasla al-alya kano. Kastangarod ka no. Di na kano kaya ti makisarita iti ora asino. Kasano ang makisarita, kat kabut-butang mat kano ti itsura na. Kasi mo't. Di na kano kaya ti sumango.
Ni kanunanang na ti makisarita, no adda tao amang bisita kun kuana. Anya pa ngay tinamnamaam no napuuran ti rupa ti tao. Talaga nga grup-rupa nga alien. Ay, sobra kamot. Apay nga ilyin pa'y timbaga. Saan kit din? Awan kaing ingas na a tao. O, di alien. Mabalinta ka nun ti agawid, anak ko. Dahil ti imbaga ti doktor. Diyak kaya tagpakita ka dagiti tao, nanang. Mangala kayo iti pagabong ko analawa abandana. Wano, naingpis sa tela. Uwan, anak. Ang mapanak pa iji billing section. Inakpay amuan, numano ti babayadan tayo. Ay, sapay awan kwarta tayo. Kasanunod akal ti babayadan tayo, nanang. Lakit di, Alice. Sapay impilit ni Norma nga iso ti gumatang iti inreseta ti doktor nga agas mo. Nakababain pa ikit din kanina na Norma. Wan nga rod, anak. Ngamday tangamin ka no ti bilin ni Carlo. Mabainak pa yan kadakwada nga agina. Sige, nanang. Inkay amuan numano ti babayadan tayo. Tanda kamot dito yung Ruarte Ward, Maya. Nagapoak iti billing section. Mabalin ka nung aminan ni Alice ti agawid. Mano ka diti babayadan na. Nagbasit ti nadiskitar ko. Nairanamot nga awan kwarta ti nagpatulungak. Mas naawak nga rod. Tanabayadan mo ti bill tayo. Sino tinang bayad? Kung adamot ani Norma ka no tinang bayad. Ni Norma. San ka di nga imbagam nga isumanen ti gimatang iti agas ni Alice? Wala kay. Iti kastoy ang mapaspasamak. Di ka kadipay makonsensya. Ay, makariknak nga roden iti bain. Mamiris mo ba't siguro itan? Ama di timang tagtagibasit iti tao. Nabalito kan gayam ti panagpuspuso dagiti ti nagtagibasit ko. Iso nga rod, adimon ulitin ti kasjay nga aramid mo. Ngam ni Alice nga anak ta. Kaasimay. Sigurado asaanen nga ikalaysan ni Carlo. Kataawatan tayo latan, ano kasta ti mapasamak. Maawatan tayo, no agsanod iti tulaganda. Saan ka no arumrumwar ni Alice iti silid na? Kaasimot. Apay akas lang maragsakan ka. Saan mo't? Nagasgasa taklaan ng iso. Ay, kita man lata tigasat. Sapay nagtulagan dan sa kanong agkalaysada ito na agbakasyon ni Carlo. Kaya't naasawan, asaan nga isuda ti agkagasat. Da kami tinaisangrat para iti tunggal maysa. Ay na, saan ka amang namnama? Amang ano mapaay ka? Apay ko maamapaayak. Saan ko nga ipalubos? Nalipatam samutan. Ngain na po ito pa'y nga isakmul mo, mabalin amatin nagpay. Ni Alice tinakapasamakan na dayta. Kasla na tipay, ngam siyak ti makasipaw. Rumwar kamot aalis, adakal at tamot anditi silid mo. Diyak kaya't nanang. Dito yaklatan kwarto. Diyak kaya't ang manggaganti pa ng katawa ti tao kanyak no makita na. Saan ka ngamin nga agpanunot iti kasta? Kan saan mo unay nga ay ayon tabagin? Anya pa'y lati serbi ti biyag ko. Namon siguro ni Carlo tinapasamak iti rupak. Di na ko nawawagan. Saan ka kumaunay ang maladingitan? Tay kunakon, awatem tinapasamak. Tapno malaganan basit ti saem amarikriknam. Saan na pulo sa mapunas ti saem amarikriknak, nanang? Nangruna no malagip ko ni Carlo.
Nangro nagat din ako nawawagan. Anya ayat ti aramidag anak ko. Tapno maup-up ti saam amarikrik na ham. Mabalin tayo kano ti agbakasyon, bro. Ang saan pa yung anadanon ti rumbang apanagbakasyon tayo, bro. Mabalin tayo kano ti agsubli a masapsapa, bro. Naisapsapa lang ti panagbakasyon. Gapo ka di iti na i-deliver tayo, a gasolina. Wen, bro. Ay na, sorpresaan tandang iti kabalay ta. Naikan tayo iti nasapsapa a bakasyon. Tanapartak tayo ang nag-deliver. Inton makawit anya ti kahit mo. Ninong ka iti kasar ko, wano? Abay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurada para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Bro, sorpresaan ta dagiti kabalay ta. Naikan tayo iti nasapsapa a bakasyon, tanapartak tayo ang nag-deliver. Inton makawit anyat kahit mo. Ninong ka iti kasar ko, wano? Abay. Ikalaysam ka di, uray na uram ti ropa na. Uray na uram ti ropa na. Tasaan mo't na uram ti puso na. Bilibakan ka, bro. Saan anino? Awagan naktulaki di itininaw. Ay? Si kang rodon ati besman ko. Ay, may mayat pa'y. Sa anak ngaglang lang alakay. Tapno pagbalinin nak anino. Nagdakkel timpatakder ni Nana Norma abalayda. Wen nga rod, nagbiit amalpas taado ti trabahador da. Daytan san ti kadakkelan ang balay ditoy? May saak tong agnaed ijay abalay. Kasano ko mga agnaed ka ijay? Nalipatam samet nga agasawa kaminto kin ni Carlo. Sus, di mo pala masigurado dayta. Mga no di mo pa'y mabaddekan ti agdan nga agturong iti maikadwa akad sa aran dayjay abalay. No kayat mo, alaan kanto para dalos iti dayjay abalay. Ay, nagsao ti agtagtagainop anakarieng. Ay naman ng Rona, awan bayad ti agarapaap. Isu alibre ti agarapaap. Madanagan iti kasasaan ti anak talakay. Saan lang arudon arumrumwar? Saan pa'y unay amangmangan? Sangit asangit. Kas de lang aro din tinapasamak na. Di pa'y awagan ni Carlo. Saan tayo ang mapabasol ni Carlo? Pagyamanan tayo laangan, tatinulungan na pa'y kadagiti babayadan kan agas iti ospital. Kanayon mo akasarita ijay seled na. Andingayam. Kasta mo ti araramidag. Barang iti panaglabas ti panawaid, ket maawat na tinapasamak ken kuana. Sapay la kumaa. Kasla malunag ti kaunggak no makitkitak ti kinaliday ti anak ta. No apay nga iti ipay rupa ken ulo na. Kasano kitkitaan na nga rod no paggapuan di agat gas. Idi kwan,
Piglamutan anang ipugso iti apo iti tangke ti LPG. Sinalbag day taada na tangkay. Delikado gayam. Saan kayo nagumat-gatang iti tangkay? Andatan dito yung Manila, bro. Apa yung kasla da birbiro ka? Kita man no dapay diti ti sigod agayem ko, doktor. Ha? Apay, adda sakit mo? Tabiro kam day a doktor? Sigamat bro. Apay masakit lang ti agsapol iti doktor. Ah? Ay, wala niya. Sige nga rod, bro. Agsinatapay dito, taadamat biro kag. Agkita tanto ijay ili. Taag sublita kat nga rod ijay barangay tayo. Awagan kan tong arod, ha? Isagana kung ti panagkalay sa ami. Wun, bro. Pumayak tula tayo ijay balayaw. O sige, namnamak day ta, ha? Adalugan ang nagsardag iti bataw. Ay, lukatak man titawa, tatanawa. Adumat akarton ti ulog ti lalaki iti jeep. Nakatalikod dya maisa. Sino nga taday jay? Timbalyawan ti lalaki. Nanang, adakon! Sika kadingag paisaw, anak. Ay na, apay adi mo imbagbaga. Talaga jak imbaga, nanang. Kaya't kayong warad asorpresaan. Ay na, sikakit dimot, anak. Naglaing ka amang sorpresa. Anya na kita nakakartaon. Agduduman, nanang. Ay, saan ka rin ngayon imay ni Alice dito'y balay? Manipod na aksidente. Saanan arumrumwar ija balay da. Kanayon kanong agsangsangit. Siyak timang punas itilwana, nanang. Maibagam ka di pay dayta. Inton makitam ti kasasaad na, anak. Urain niya pa iti kasasaad na. Awan makalapad iti panagayat ko kan kuha na, nanang. Amangan no kastalaang ti maibagam. Tadi mo pa'y nakita ti itsura na anak kaw. Tadiin labas ti lalaki ang nakakarton. Impandamot ijay balay da Alice. Awan ka di, ti indagasdakan ka? Adamot may sa nga indagas da ijay balay. Anya ti linaon ti karton. Ken asino ti naggapuan na. Nagapo ka ni Carlo. Impatulod na ti mapan ka ni Alice. Sumaruno ka no ni Carlo. Api nga awan indagas da kanya. Ang masigurado ka makigtot ni Carlo ang makakita iti itsura ni Alice. Orayan tayo ati sumaruno ang mapasamak. Manang Rona. Anya ka di ti linaon ti karton ako ng mga indagasdakan ka. Panay estate side mat at chocolate. Dilata, kan sabon. At dapay kapi akong nagdumapay. Amangan no sakti ka o dyan ang maikan. Amangan no umay dito'y balay ni Carlo. Ay, nag-feeling kamot at talaga. Anya ka di da ito'y nakakartaw ni tirabaw ti lamisaan. Impawit sa kano ni Carlo. Ada nang itulod akaaruba. Anya nga itilinaon na. Kinita ka din ni Alice. Kunak nga rod akitaan na itay. Nga madamdaman ko na namot. Saan mo ta magagara na mangkita? Alice! Rumwar ka dito sa lidmaw, anak. Ingka man kita, inuan niya tilinaon da ito yung karton. Kitaan yun, atatang. Makamu kayon. Lukatan yun, anya tilinaon day ta karton. Saan ka di akas ta, anak? Awan pa'y gaganay gayam. Kasla kaguram meten tilubong no kasta. Nanang, agsagana ka. Inta makisarita kadag iti dadakkel ni Alice. Usto ka di tinangag kaw, anak kaw. Mapanta makisarita kada kakakanor. Wen, masapol amaya por ati panagkalay sa ami. Sakbay ama ibuste na itida bakasyon ko. Agpanunot ka pa'y analaing anak. Amangan no agbabawi ka, inton makitam ti itsura na kunak manay. Apay ko mga agbabawi ak nanang.
Ididakda kayo dito eh. Di na kayo binaybayan. Iso nga ita, saan kumot abaybayan? At dari medyo ti amin. Anya di kayat mo asawan. Jak maawatan. Maawatan yun to makadanon tayo ijibalayda, nanang. Ay na, maburbur anak ka anak ko. Mal, intaman laengan. Umay kami man dito'y balayaw, kakakanar. Norma, kaduam ta anak mo? Agmano akman, nana. Ayan ka din ni Alice. Ada silid na. Di na kaya ti Romuar. Ay, agsasarita tayo kumakadakakakanor no mabalain. Apay kumasaan ang mabalingay. Ala, umunag kayo, taayabak ida. Agyaman kami, nana. Kaya't ko makita ni Alice. Sige, taayabak marok. Maala, agtugaw kayo pa'y. Agyaman kami manen. Anak, lukatamtir idaw ti kwartom. Kadwak dito'y ni Carlo. Diyak kayat nanang. Masiguradok akabutang nak ni Carlo nung makita na. Saan, sweetheart? Awan makalapwed itiken na rita. Dimit nagtulag tangag kalay sa ta nagbakasyonak. Idi dayta. Hindi saan pa'y anang uram ti rupa kan ulo. Tapno di mo ay ayan ti kasasad mo. Adan nakasarita ka, doktor. May sa a plastic surgeon. Isubli na tinapuran a ropam. Naaramid mo ti kasta. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Ay ayaten ka. Ket awan makalapwed iti dayta panagayat. Pudno ka diti ibagbagam, Carlo. Wen, ket itamot lang. Agpamanila tayo kadananang mo. Taipan ka iti kinatulag ko, doktor. Agdi namang naimpan ka no dananamaya kan Carlo ni Alice iti Manila. Tapay ka no. Anya ti panggap dayjay a Carlo kin ni Alice. Bapan na ka no ipa-plastic surgery. Ipatarimaan na ti rupa dayjay ng Alice. Una yan anagsinaw a panagayat dayta. Uray na dadaal ti rupa ni Alice. Awan lapad ti panagayat itong galmay sa kadakwada. Ay, anyan. Naggasatan dayjay ng Alice. Napuuran lang aro dun. Kastansa tinasingpet a tao. Saan abaybay anti Diyos? Nabaybay anak ka di. Takanayon ama di ti adda iti panunot ko. Padasam man adalusan ti mati akapanunutam. Tapno lumawag mo ti masakbayam. Tubang sang agpayso ti madi nga aramid ko. Tapno magunod ko ti tartari gagayak iti biyang. Si kamot ti masabat ko, Norma. Ay, agbaligi nga ti operasyon na maisayang kat kini Alice. Ay, sapay ko maa. Ay, apay no, abalayanan ti awag ta iti tunggal mahisa. No maikarilakit da tao, abalayan di larga. Ay, unay ka tamay ka rin. Agpapada tayo mat a tao. Awag mat tinagsapato sa nayanak. Ay, dayawak tinabalito ka na panagpuspuso yung agina, abalayan. Dakayaw tinangsilaw itinakulaapan na panunot ko. Pagkunaambat ada kami tinangsilaw. Tasigaw nga datang tangig ko. Nauray sa anak matabaknag. Hanggang saan nga agnanayon ti kasasaad ti may sa atao. Saan tayo nga igam ti masakbayan tayo? Mamati ka kaday at tao ti mang panday iti masakbayan na. Agpaysuday ta abalayan. Masapul apakuyugan iti gagayt ken anos. Ken, masapul met nga ikamang kanyapo Diyos ti amen. Tapno salwadan na tayo.
Carlo, itansamot ti imbaga ti doktor a panangikat da iti benda ti rupa ni Alice. Uwan ka no, nana. Ngam imbaga ti doktor anakaro ka no tinauram.